Osoro. Osoro ninki. Osoro ninki. Ari njinata bari mwatera. Bere tuachira so kwemincha na kogira. Una inje chako bagaka na nyebo tukutina aritina mongino na gako garetina inko na kurale bertasi bakasa. Tu mincha no bokaya yo Osoro. Correto tata to me warning ocho somo mroyo okoro Osoro. Onyo chieta kabekeri etaria nganero mugaba norenga anda bori IPC. Ono mochumba bogirango ta gendra no bochingo bachakire twamoire warning ta base gotacha. Ai gabo basi uso usiengima. Okomama 21. Karanje mwaraga ribo girango mate omoshima Paul Simbarati kagenda kubwato ke basari yoko konya abantu bara batakana batete kwe konya baira bana ba school ngosoro mayo chororo ngabwata chibunduki okubana utreta baskali lero no tora antura ro muskali ondo buens igonta ke to korua to ganto babwata bonsu pina to kobe keche ranto barondo obo chibo babwata to tete kubwanja na gagusi usina ne bwata banyene simpano mwana itonkaga to gwanja checherigwe to gwanja batomo tonkeri so torororo injira te tura na bakungu tura basaje na ngo bafende toro babasiye ukasimba kole tama miaka irenga ikomi. Nataka kutoa onyo kali sana kwa maskari wetu hapa Kisii. Si vyema kwa wiki mbili sasa tumeona watu walienda huko Nyakembene wakadusha marisasi kwa mama walio wajazito na wale ambao wako na ulemavu. Hatujasikia sauti yoyote kutoka kwa national government. We are asking the national government to give us the report on the investigations. And if Osoro is not arrested by the end of today, we will stick and close all the roads entering Kisii County. Yo toko anda na bokaya yobo iga to atire ira bana ko mambajira school etoko anda bakalto nyege junction to sie ke pareri pakomo county commission acho rato resanga chata gete pareri te gwete ka korara pakamara goba. They continue like that, we will do it every Monday kutakuwa na maandamano hapa Kisii tuachake ile babasi lakini to iko kororo eto tete ko kora maandamano Kisii county yengi mana Nyamira yonsi bwata ine yakora Simbarati no mona gari baba kusibo to wanja watu basate go montaja to señor Reto Riguerreti.